ebenkuru Kisii okorwa ebenkuru Nyamira okorwa omorayo yo mugavana o nyeno mo Nyamira nyeno muntu Kisii ngakia magisia yo kunyara kabogo kumobekera nga yali roche akolire buyanga yali abwento kunyara kabaga ko pull up the socks tigangegwe 0704102102 0785102102 vuna radio ela Right. yebo tubulinaga Tubulinaga kwanya Tengo te baiga Arati mbora neta ya Kisii County ya Subugo okay na ba ese tiranga kinko ida nyomba ya bunyansinko nyarora nyomba buna bona moisonde nagaje tebyo suge nyomba ya mabati 34 okay ipara o tali asoko kwa meteli kwa ida Subugo wana iko kwe kuru na second no ri nyataki okay wana tipara atikabete neti nyomba naga saine ko teba naba murana baye gasi yeti afukado tikamba ninki asoko aba muramba jete training n'abasubati bayigete ko timoinaria bakorte barekoreji okay abantu benyorora tikasi wasimba naga saine ko kore gasi na mareka nya ko tengale abuzugubo ya tekungodi engi mweta ko mweta tikasi lakini subugole no bwagachire okay neti paro tibekire mara mchionzi igona bo mubekerete tiki tiki mwata lakini neta waka no monto tibeka tire kisoro jigoro na bongo moijelio bosiabe kense okay safi asante sana ilo botobuli nako korochese muchenye cheki yaga tabengita ya negendrete kumuleka vuna radio ela ayo mora waire eboyerete buya pian igonkoro kunga Charles Nyaribo kurukabosi yes Charles kurukabosi ono njiria gisiria na sinda abete bona kuwa bodi suwa yango mugaba na Kisii na Nyamira ndo chenga imbane tayando chenga epasa lina turuanira maana okay abana baitondo chenga mbaso alene no nyi yarengerende igatuza na ruterekero mondo akanyora neti parando cha kibarirete Zoto chenga ria gisiria ndo na Charles Nyaribo kurukabosi ngoru Kisii County ndo chengo mugaba na simbana baitoine tikandere moto gazimbi yakanya karawan abe kire kura ya na moraria safi radio vuna aro radio vuna aro ndewe dad oyo nere kazi lita mtu iko gitu keroka kama ke kopera tamanyo bolo tanika ni nyamwaya kurujiza moja keroka asiri kimambo mwawa iga nyabiemba pole na monario mwabo bandi tele tiofuna sana na abana bamwabo bonsi baborina ayeruti tote bonsi eruti togenda zenkwana tiranga mojatara ono maete ngina mota itoko bekero mugaba nona mati mugaba nono roli gakuruku Amos Nyaribo Amos Nyaribo otemire kokorera buya kiagera no mwako kuna gutoberera buya kerako banga ngiakorire rende amana kuna konyagarigwa ngiakorire ono konyagarigwa kuna vetero omatiko kirake lakini bono igo timo ile gaga ndete gasawa kuna Arati nere gali igoro monake totebi nkabukero kanki umugavana Nyaribo akorire ya Arati gakero kanzi beti hata magiga maate kuchana nere biyale bono bagabana tubwate naba ya bonsi lakini Arati na tanga okay omugaba no kansera mutu wa norali na Arati ose Nyaribo vuna radio hell radio vuna dada ngaki propriety wairire mbuyande nataka kunyerusia mbeo lakini kwana bana bwango kagari ne bwate meja kwa bwajiro madara nganga korura atiza machawo Wala njera banda atega nyesimbe nabe ada die bindombira tara ikirana muna bono iga ndo gota como tokimo national muna bono iga tabuga none stima tole bisuntaine abuboji oje iga tana chumba lege stima banda agadutika anyandi bono simba mune ga bana ya itaigu ga bandu bari tubatika tuga iga ai tiene na intuata mnasario bora buobu one emejanda une yo mugabano gozene yo mujumbe
Ono maete abanda ubonzi mbara na abaito probrai. Okay, ngai kwatebe exactly abwege suntekere. Rojo mojumbe na ade. Kabeja sa bega ta tigere sa tigete. Mojumbe ke? Mojumbe gorogwali famiroka. Alfa miroka, Hona azekete bana to kama botangu gara ondiga. Ndo na botorojo barabundi kere tiko chiko bazi ndojo barabun korige go chiko macho yanza jirani barabu. Ono katima ni gondo mosuntai. Okay. Bono ndio mo gabano isai bwanyo konyara. Abantu bari tu atigetu. Acha muri gabo. Aije na ndu atamasaliyo barabure na ntote avenge simba neta amesirio barabu. Safi. Asante sana Ruth no isimi yalenga kidogo niliyo mana. Lakini ujumbe ishafika bana. Abagabana baitu pe county ya Kisii na Nyamira so far 1 year down the line. Kazi iko namna gani? Radio Vuna hela. Hello. Waidire. Where to be strawberry? Na koroka na birongo. Mugavana onoro liwan. Olaba no ro yo ba koroka Nyaribo. Amos Nyaribo. Tata nje nko moigwe muna kwa mukwanire ko ruabu. Ao. Intini naro ta como so ke jitumari saka ko kolemeremo. Ozembo. Anya ko moigwanda. Mbwango ikagwacha kuzi. Na baonde kuzi lakini woje kira inyeji. Tana ko igwe kana none litukeri marada. Na bata igwe kana lakini gasire ground gasinero. Gasiteri yande kora anje tigango kani. Kene ke yande. Ke. Yani kende pisiro. Yenye. Zero yenye neliga na liesagero. Network yangire strawberry bwana lakini abade bangi zero ete Gavana Nyaribo. Vuna. Waka. Ngaki. Alukaire. Mbu yande that. Walgere sasa madena ngoba. Ase bwana ngaba goto. Nyangoba constituency ke gotoga. Angi toto masawe. Kitutu Masawe county Nyamira. Yo mugaba Nyaribo. Temari zayongo mwana ana mate. Au. Izengenjo. Ebindo mwaka nyakarapa tiretengera. Ebikuwa met. Okay. Ine paramere goeto se to ganya ngoba nyakarama kagete kwenda yati bapokriwa manzi. Pale teyo. Okay. Ebona yire iti chomba chikoli. Ya toma gote ungiri tanangoli kudori diga. Ebikano bori bama kana na bani na bagoto bori kire tiga zina ande bori tiga tikano to chanti de. Okay. Inde mari bidayongo mwana na mak. Igotora ragende Gavana Nyaribo akolire. Kende ngeyo nto no na yake. None akema bwana. Sawa mwaga. Igonero mtu wangire zero. Vuna Radio L. Hello. Akibor. Mbu yande kabisa madam ngoya. Naomi okwana korumongoli. Mongoli West Mugrango kozarali. Eskimu Mongoli. Okay. Yamanot. Nyaribo nonje nanya komoro Gavana Nyamira. Lakini kwa MC bala bumbaga stage para. Egazie Gavana nonyeroje. Gavana teyo nonya siro. Eze Gavana yokole gasi gutera ba MC mbaliko chababa tebingi ine Gavana. Baba tayine gasi yabo. Dene yabo. Lakini Gavana ile tota tigeboke. Au. Ne tuegera mna ntwa basai. Ile whatever. Ile pia somo. Safi. Anyway, sawa. Asante sana. Radio Vuna Ela. Right. Ntevi ngiruti bana. Wele te bia pian. Obwatire matoke. Yes matoke. Yo ne mbura Nyaribo. Gavana Nyaribo. Nyaribere. Wa, ari tipabai. Inki dada. Ari gotaboboka. Yare ko babuya bwe kane mna simba. Igotara gora kinda budada.
kende ngeya kolire ingiote takoro makoro kolire bwana atata roso koro ranki ke magendero kia kolire na ria tara koru aria sakara Nyamira bisi yae no aket ese na kio garari ke tabantu bwana ba waziri mbayo natinari na mbabo na veso ke ora sokora de kiri kia kolire kira ke tara koru ego egazero ya kolire ke tara lazima uroko egazema gokorekana eka yo kwenye tema no mutu ego baba nero tara gazi yae akon sawa okay sawa radio Vuna ela halo Vuna ngake Jonjoni Mombasa ku Chatororo boda South Mugirango iyo mugabano ito onen Simbarati all right iyo ni manyete na mugabano ni abwate chi constituency nyinge kianda chonsi pi neki nyinge lakini nje muna Jonjoni Mombasa ku Chatororo boda ari sukuru ya nero re ko kundonyo nimbwate dispensary ye ko kunyabyosi ndo ana ku dispensary ya nyabyosi yare ngikonyo tanwa tonyo abanyagitari bakiyetororo cyaro munyagitari ororo le emosisto yo mondo cyane bare overburdened ngota yesu enyagitari ejiba barende ari umwete ito yatore ange nabagere nyagitari eri nabebu atete paka yorent sansimara ngo ijabarororo paka yanko rogere ngo ijabarororo population yero nene gwenete nyagitari ya itementu abanyagitari Jonjoni Mombasa ku Chatororo boda South Mugirango otherwise Simbarati mbu yagenderere tigagenderere igo ingia golera buo iga sito paranere yarenge korukorwa paranere korukoru shukuta yajicha sakoro kwa arura yagenda baka roro tine pare jimbu yere onyero siri nebe kire maram ngoye tekere yorene yemonele kurukuru maru ego tike nere bwate jikuru juguta nere ko gendoro siara yagenda ko chimumando chenga nkiribo bemono rende tigo el kwende nene nabwate the constituency kiano manyete ngote mari Mombasa ku Chatororo boda South Mugirango zavi asante sana John Mombasa wadabanga at least yo Governor Arati alichiseme cha South Mugirango na haroche gasia Vuna radio ela bro yes linyoni mugabano Nyaribo Amos Nyaribo ngera kinje entindara genda akolire ao ngeli akolira ke tigalende unaturwa na baingi ni mazo na wara wata da kwa chakega all right algo chakega si algo bia igotorara kende pino no ngeziniga ndara genda wana amenya yanya no amenya bwangi chauli kinje na akora genda akolira kazi ya toroji bwana Roja. Igone zero kwa sehemu. Zero kindara genda. Sawa. Asante sana brother. Ke, amura. Unajua huyu ndiye yule mwananchi alipiga kura bwana. Vuna radio ela. Vuna radio. Yomaga. Akita. Bogetutu pasao. Ina re. Totevi roti bwana. Ngeona Nyamira igo mugabano nane ko Arati. Naende kindara mirimo yako live. Au. Baka no kwikira bone gara goza ni Mario gata yo chipogisi goza igo no golre gazo. Au. Tinda Arati nyandri nalko waini foturaki go nalko murete 0%. Na hora nyoro okorre gazo gwetera sa baba waziri ba na. Ni motera rekanane ko bogetutu atana ko rekanana te ko sijo sienki manade mere ne ga Nyamira. Ego irenga kwa mwa gwateba. Namu kire 0%. 0% bwana. Pure no mbona ta gere kwa jaki. Sawa. Anyway, ende nyoranga go igokwa neke no murori wa Abarai Namagenderero wakira magutonyo mugaba no korre tebo korro nyatara kora sema hajafanya. Radio Vuna ela. Na kibo iro mwana minto. Muyande that. Kama kawaitange tore.
Wote no mukabiri boro gitogotoka nige sabokia Egawa ne oningo. Wote we gaba ya nengo te na ruyu kurukwa musinyalibo. Amozi Nyaribo. Ona nte kumeti na ntwe myake yo si pie Nyamira twana geretiwe. Inki. Wote bona tukumeti twana twabe no kajirai twachora kigabana. Kiana kiamanya kwego kia bona ntu magendero ntu bwate. Au. Oye te chipara ga kiora maseko na mone para ya ne chake te kubura mponga mungu lisigo ne cheke te bwate kia mbere ga ndabo sianga sa bana ba gosoma. Mwana minto murali na bogo kumena mura oyera nya maene. Na ndichinguru cha no mukabiri na ngo twale chia na boli. Olie na ngo muruchi obisi agenda chikunya gusunduka buo yaria. Yese chinguru ngo abwate litukuli wakachikura bwana. Bona tuloke na twa bwata abantu bonsi abanyamira. Akini bona ngo tukabona bona ko bwana bona kiakeire. Bona ebwe ko ebuchinguru. Bona ikirali otagwalire. Bona otagwalire na bona ncho na moete kono ngosa. Bona ere tibesa ko ya kuyube ko muko yo chikunya gusobokiria abana bae. Yo ndanga tara kore kenda bu. Kene kia Yesu keriyo Yesu to moyo to ikiro to bwata itukuri na ndo to ikiriga. Ibako te bane to ko baita kisiasa amusiara ire tigandre gusundukere. Pasentire ngagomwa. One siro na ndio mente sire de tiganare. Mugo na maneno nyinyi. Funa radio L. Hello, Radio Funa. Asa Marita Grace sare kurubogete. Yes, Grace. Omorayo na kuru kusimba Arati. Governor Arati. Omugabano no korira makumia. Au. Tari korara gutarabuga kiaga kisimba netaya. Au. Omoro muoye. Inki akorirewe. Okorire osakorire dikeumbuga akoreta makumi gutabumbu iyo. Nanda agendete gotokorera makumi tari kurara gakingo mubera borori ubuya nande ngendete goteka serie tari Yesu tigabe president ya mambia. Okay. Simba ne kijana na ari chinguru. Safi. Ojogire sigesare kuri wagete. Sawa. Asante sana Grace. Koroje semo chapo ke charia. Ega goteba ng'Arati okorega. Sifuna radio L. Brother. Ngake. Tiore. Emndebu yabiwa. Njabana njende biyabi. No, umugambira ni gakuru kunga Nyaribo. Amozi Nyaribo. Kimwomi. Maka nje tinanya komorra. No, nane binta kolire tinanya korra. Omo derenko akere koko. No mubungo kunga engoko. Okay. Era ni homo toko boko. Era wono turazo mugabana. Kagaru mugabana oyiga. Ali wo geretan tanya korra kana kenda oziki njanya korra. Turale kiara oziri nere turamorra. Ndari kire tata. Ayushwa no. Yo kaga bana bachande kete. Ayushwa no mo maite kiara no bokale komorra onye tumo maite to komanya gosenere. Mwa kali ngo morale TV me. Okay. Ngo morale TV ga iko. Lakini gotakera bu ngatorra lemna tukora ron naiga. Njinanya komorra no komorra. No, e pasente kimban como Ige 0.1%. Okay. Ege como morre TV mera kinanya como rabulki physically. Ige 0.1 na zingi njo como role TV. Ya como rande TV mera que na kinabe kira 0.1. Sawa. Radio Funa hela. Hello, Radio Funa. Ngaki. Na propriety wairi uya brother. Where the be that? Evans Ombaitu Kurumbolis Vichora West Mugirango Nyamira County. Safi. Umugabano na korokwa amosi kimwomi Nyaribo. Kiramoro na maisani. Okende na banya twakore nerve kutane ebire 3. Lakini umani banya saa ulitogo saba for the last 15 good years since devolution. Kene ito Nyamira. 100% njibona ariko mwa Max usimantara cha Max ucha kera konate ogenda bakanyamira asibete town. Ntubu ati gendo yukoro kunga street light. Okay. Inera asiaye. Alafu togo te mbio kwa mangana ya chipara. Propriety ya Nyamira County. Asa yura no ndiko kunga iranda apart no yemo. Okay. Alafu to cha mangana ya chichiro. Ikira ko to kuri ina na mangana ye.
Umande wa Nyasaye propriety kende nkeyo. Okay. Okay, ndeti na gitari. Aina mangana yo mugabana. Nyasaye ulitogo saba onde Kenya gitari kurukumungo isi health center. Okonyara majogo tayo nara bantu bako genroba kumono nando musonda akurikirwa. Watu mweke meswata woch ko ratine kwete ngabo ya takako butura yate tokolenda mayo. Bone kordi ngone impeachment ya ata beke tu pressure ya about impeachment ko na majo ga itima wana saru te kari image box onjeti. Okay. Bona su mane wanya sa property. Nyamira county ndo konya kapa kanya sairane. Okay. Ti bagato go chora Abarai. Eto go chora ji comedy adini tiata. Governor Nyaribo so bwenge nyasaura mokonye. Na into abanyamire tiganya sa to konye nanda tu abe. Asengi njombira manyo bwego go chora bagaba na ninki. Okay. E percentage ya nengo mo. 0.0%. Queda no ntongo igual no ni rio kuligelia dalio ka 1% ba. No ni rio talia na bwana no ni rio talia na kongo kale property tu nguru atakonya sina kwa roho nya sanga vile lakini Nyamira tolege sunting. Zavi. Aya, thank you. Asante sana rote bwana. Hao ndio wananchi bwana, hao ndio maboss. Vuna radio ela. Unaleta lo. Masai. Barabara. Niambie baba. Na wewe. Acha nieleza tu nini mambo ya Simba Arati. Ukweli anajaribu kusikika. Okay. Alafu mtu wa Nyaribo. Ukweli anajaribu kusikika watu najua nini tu sengine haoni. Mambo ya sasa tu wani kando kweli. Okay. Tukiweka vizuri barabara kama ya kutoka tu ni kutoka hii ndiko mai. Ile tu ni county government. Sipokuwa tu watu najua waoni. Wale kutoka nyuma hii barabara ilikuwa mbaya sana. Okay. Zingine tu lakini waje siasa. Nyaribo amejaribu penye amejaribu. At least amejaribu bwana. Amejaribu tu, sipokuwa tu ni kama kuna habari ya jaribu. Ibariki tu lakini ni vile alinusurika tu hivyo. Yeye atajaribu tu wakati mwingine. Wacha tu kweli hii kipindi ni kidogo. Unampea maksi ngapi kwa 100? Kwani Nyaribo wacha nimpe tu nini kama 55 hivi. 55 55 because kuna habari nyingine yenyewe hajafanya. Alright. Atafanya tu kweli kwa hii kipindi nyingine. Safi. Thank you. Sawa. Asante sana. 55 ine ndo ni B-. Simbaya. B- na bako kende university. Vuna radio ela. Wenda mwani yani. Jared. Simba Arati. Ega Simba koliro tu nyambera ga lyo chabo buli wese pio rushinyo. Ega ki ego Simba Arati netaya. Ayanga yogoro Jared. Mbogeje. Bogeje. Okay, so Vuna radio ela. Yes, Evelyn. Ero yumara. Yonda tawenye Simba. Ega soine kona kunguruma mara. Okay. Arani yaitali nindo takatiro kagachiro. Mochari nera ali yagachitu nenda keire ko igoro na tebete nanye igoro itingo mutenyore komina igwete unago teba. Ndoga nyite iga mara ninko igore rutore mocheri. Okay. Igo no bora bumbore nsa meri. Otatiga bona bantombarande geteba bwati gabaneje korumaega. Yani bamuchiere bamuebereri. Mundo koro kutase tikorwali ke goyi. Iga go taga igese ga bane moteri e para nera ali ruete ke gogi ga taga iga sombo go gatima. Ebe ko erami e gwa kanene ya maran. Ando nikibagendi. E para nera ali ne ko ali titi ali go timoino. Ebe ko erami e so ke marani e gwa kanene ya maran. Wano korwa butomane ko bwenera kabisa. Iganye mutagete ebera ligabana. Ligero borabu bote nse meju 20 ndo boso kuna kolia matobe ina abande tole ubuya go tia abande bakolera go tia eju etali buya. Alright. Buya mona. Safi. Asante sana Evelyn. Vuna radio ela. Hello. Dada. Yes, Ziburi. County. The Englishman without a network. There is a network. Okay. Okay. Number 1.
Let me start with Mr. Abarai Nyaribo. Your governor. My governor. Nyamira Referral Hospital. And all centers. And dispensaries. No medicines. There is no medicine. There are no medicines. Okay. Number 2. Many of the youths in the have not been at home. What? Who in the county at home. What are you saying, Bwana? We are not getting you. Nyegalia your phone kidogo. Okay. All right. Let me repeat. Okay. Are you getting me? Yes, now I'm getting you. Okay. Many of the youth in the county are learning. Okay. Have not been employed. They have no jobs. Yes. At home Sunday. Who are they employed in the county? Okay. Okay. Governor, Timbarat, right? Is serious crime. Bravo to Paul Timbarat. Okay. Mr. Nyaribo, with the percentage. You know, it is wrong. Even if you teach a child at school, you don't. He's supposed to get around 22%. It is very wrong to give a 0. It is very wrong to give a 0. That is very wrong. Even if it is to God. Very wrong. All right. Good night. Okay, sawa. That is why we are not teachers, but. Ya watu wengine tungekuwa walimu. Could we be teachers? Maybe wana bayino bale kuchekanya wale kasianga sana. Unapewa 0 na hakuna kufikiria mara mbili. Hiyo mweli vuna. Vuna. Na kwa mwana mto proprietor. Mbuya ande kabisa. Yero mwana nchukua? Yeso mwana nchukuru kesima. Akija bona ntuta itolio boli mabteo kolio bakima. Tinda arara kene kia mwa yu itono. Nade nanya koma ngomoigwa. How? Una agesima nanya korra kabo teiga una barai baru na simba go tarira abantu bamuiga. Nanya korro mano minto no na eta intirage teiga na ete para que teiga na kwenda go tikebirigo. Acho mano minto Nyamira tonti minto yopi. Okay. Ende kenne tikato sabe nyasa tonya ko baigo bono ga ki lakini rende nsenko mukulira nya kakaiwe taboni ga kyabo kirire atara abantu baye aigwe birero bya abantu twachane kire bobe bono ga ki tonge Nyamira county ndo atiga bano mwana muntu ga ki lakini simbere ga 100%. All right. Thank you. Asante sana Abarai baito negendre mwategerere gabo ngakiaba n'inchi bakunyara ko bako bora chinsemo awase county ya Kisii ne county ya Nyamira aiga somuro bali Abarai Namagenderero neli search etaneti Ipsos karatiga che bande mokubolinga eyengo baboli tia maoni hii tunauliza maoni peupe iga zembeo abantu bategereto mwancho bategeria se radio number 1 South Nyanza igabara baite karomoko tegerera maoni ya it reflects inki abana inchi bagenda tukunyara ko bagwetera na kwena kigoro y'Abarai bwao ego it is very important mwanyara ko bamoko actonite linde beratoke bebingo korole lakini bana inchi bamete wasengo korole. How do you communicate tawaisi na chakiri ko ba advice ya bose wende kungakana kwanza na manya ko ba otherwise mwaigule ngakiaba na inchi bakobora kuruchinsemo egaiga se county ya Kisii ne county ya Nyamira ntoko bogoli sime cha kiro monto na mbona bado nchigendreta kuoka lakini that only represents the views of our people ngakiga segendreta so far. Kila ambacho utafanya na hiyo ujumbe hiyo ni kwako wewe kama kiongozi. Kiora akorera mangana yo kora amwe kunya tumeka buya Nyamira onyembo songo
asugunchururia na koendera gukore gasibia gwetania aisuru lakini boro yo wake kuraganero mwananchi nere boss na kukanyerete 2027 takuwa nasema na wewe kule kwenye balo tema namna gani?